السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وأصحاب رسول الله أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'ah dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah wa syukurillah, bapak-bapak, teman-teman bikin kai hadiri seluruh selekit. Tokoh masyarakat pada tempat dan kesempatan ini kita hadir. Kemudian pegawai syarah, panitia pembangunan masjid kita yang megah, Masya Allah, luar biasa. Jamaah tetap Masjid Raya Rapang juga yang datang, ibu-ibu, semuanya kita ini insya Allah mudah-mudahan berada dalam bimbingan seutuh dan sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyempurnakan hidup kita pada subuh yang nikmat ini. Mudah-mudahan insya Allah angker itu mencaji bukti akia tangat tak lauri pengallahu Subhanahu wa Ta'ala riga engkana kurana li pasilin nereng pakasiweta. Salah satu di antaranya adalah salat subuh secara berjemaah. Selawat semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan lauri alim malabikna Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa salli ala Muhammadin wa barik alaih. Nabi naniyai suro angkai nautus pung Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pasuku cara na tau itu ori lebok na lino yang kai pada yon riye cinampa lakda nania nabita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalitoki penjelasan untuk persoalan na yero wanuai melo ilowi sarekwam mangimakokowe tuo ki deto pusa makade kinro ki je melo amatu kupura ki tuye pak tata ki je pada mati tu jamaah salat subuh yang sama hadir sedia ki de tersedia angka bukot tadega bukot ta tetap ni matuk ma itu iruntuk mana ya senge amatiang. Pada lawan niya matuana tabi kung kato macoco ye tabi alikutumia wasang si di man itu yung ulo ije kuto matuana. Di na pada tayo kumalulumopi natajang ale na mati natajato ale na matuwa. Jadi matuawe na aja na je na mega katarangat tadi na tu cit di mani tu yang ulo ye tu melo mani mati na iya matengi manasa angka aplikasi nyata na kula pangangi angka memato ayak na ko Al-Qur'an yanaro ipusogi na sabak mau paki makke puangi lauri pung Allah Ta'ala makke agama sallengi makke nabi ki lauri alim malabina Nabi Muhammad sallam
Syariah ga persoalan ukurun dia nasi sambung imiru hadis maka dia raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Itu otomatis kita sudah beral-Quran, otomatis kita sudah sholat, sudah puasa, otomatis kita berkiblat sama Ka'bah, otomatis kita sudah yakin terhadap negeri akhirat yang kita mau lewati. Jadi itu di agama selata mana solana malampu dia tu bimba tuo maka dakin tu kije lo matu kutupura tuo ye atau ia nagalino pinale ia nagalino akhir hidup aide angka ale malabi Nabi Muhammad sallam nautus pungalla taala pasuku ia agama ini dia nagaga nabi nautus pungallahu subhanahu wa taala rigo rimundina ale malabi Nabi Muhammad sallam nasabak sukumi manir wajaran ngero mapamulai Nabi Adam alaihi salam syariat kisahnya Nabi Adam diciptakan kemudian seterusnya persoalannya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Isa, Nabi Musa angka mana ni tasingkar okorilana agama malabita ampai itu di iya agama salataya final ni pol ni al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Ayat Al-Maidah ayat yang terakhir turun makanya majepu al-yawma akmaltu lakum dinukum majepu ia agama ini ia soe mancaji al-Islam agama suku. Itu agama tak suku tagi-tagi. Dega ga persoalan ia na melo na pigau tekolino sengadina angkai oko ajaran agama ta. Dega ga urusan na to melo itta marana ka sengadina na jelaskan Al-Qur'an sibah hadis Nabi Muhammad sallam makutoro to melo imatu ipatama ri suruga pamasena Allah Subhanahu wa taala angkamanan ni terip-teripna. Pada idi tu idi mana ngokoe Masjid Raya calo-calo penghuni surga ki. Ya, padi insyaallah melo manamu kita surga. Ya. Hati-hati mu ki je Pak mape Bali. Aja mo tatagalap dak namang kalinga. Iya cara mewe tu si lemak-lemakem. Idi teman-teman lebih ku macawacawe tapalampu ya jeta. Ya, aja mo na merek lah dak masalengka anu tak sulekata. Sandre-sandre ki. Tapalampu ya ka mana sabari namapat di patamatu kumakat dek ki. Sawa angka ka maca dia si lemak ki tapal tanya to tu aib ya nama camu ki je tu nanya mu tepat priso jo aja tu tu malam pu yang kedua si lemak-lemak ni atin roki ya tin roki sandre-sandre ki ku tu liri nama sigi ta maka kanja terpa tau si di masigi si dia liri atin roki ibu Masya Allah. Magi na ipako kiro idi na je tu tahu de gaga problematika ta. Idi na tu tahu suku tagi-tagi atu tua tak benengeli no yonroi iye. Tanya lino mo pak eko lino yonroi tu de gaga suku pol. Sebab ya lino ye anro masus sami mamitu. Aja takut baku takap pui susah kolino na sebab lino tu anro masus sami memang. Dega dui masus satu megalak dak dui biasa tu kata makada megalak dak di na pusingi banget di make ga aga nu ana tatambah aga nu aja na kurang muje tau lalu lampu mi ko sa de bolan satu panga jadi dunia ini darul masyakkah anroang masumpe masukra masussa mereji cinampe menentukan. Jadi hebat tu lino yon roi pak dua pasana lino. Okoi lino ya keresoi lino melo iyanre si bayi wijay dengan dasar halal, tidak subahat, tidak menipu dengan ajaran Islam. Okoti lino ya keresoi akhirat. Pak oko akhirat matu hari pembalasan, hari panen, hari penyesalan. Hari yang sangat dahsyat. Hari yang sangat menentukan orang yang pernah hidup. Magi to makada okya syukurnya nataru ki Allah Subhanahu wa taala
na pasipulong ni pung Allah Ta'ala di cengik kuidi. Tarangka-tarangka ngicek dek. Ya cara mainnya tati adna liwa. Adna liwa. Pak melo ki mas samajang isra kare natu. Ya matu ko ang kami tolaw itu pada idi asumuki aja nakada manu kak mas susah di pang kepacarama asuki. Umpamanya kami tolaw itu maka dami kalau meloka lo anu apalagi ya sejumai pasarap pengi. Kalau mije masenangi rupa saya itu petuga apa pengali maile. Mahaga maniku terlambat-lambat timpa tu koe. Ya tu dalle eje de pagaga dalle salah alamat. Iya ko dalle tameto namo sidappe to ko na iram masiba irabia. Tatta iya tu dalle ni iram masiba irabia ya tomia tu. Pak iya rumah ngotoro dalle tanya taulino tanya sijita tanya mureta tanya sapota. Itu biasa na masalah gagaya salah alamat kong kehubungan. Mana kesapisang mako dia iya malaikat. Malaikat yang tidak layak sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah. Apa yang diperintahkan itu yang dia lakukan. Jadi sosok ciptaan Allah, makhluk Allah yang terbuat dari cahaya, yang bukan laki-laki, bukan perempuan, tidak makan dan tidak minum, tapi ada namanya malaikat. Banyak penjelasan-penjelasannya. Termasuk penyesalannya itu iblis tidak sujud setelah disuruh para malaikat. Wa iqala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Kang nak sujud tilawah ki. Yaro ku ibaca yaro haru sujadan surah 32 surah sajadah ayat 15 ya ko sujud ki onna yaro pak rakaat pertama tanya rakaat di yaro pak si cemi yaro wawana iblis setang yaro kay na ma dapet ko sadin musik lari mana mabela sesale na borang teri we na kulena kasi lay suruh mak bawa sujud makor pada anak apuna Adam na wewe pung Allah subhanahu wa ta'ala na sabari na ilakna ka letu surimunri patama ka ranaka kekal selama-lamanya na sabair dia sujud. Sampai itu pedangnya ona kita dia nomor sidi dua mopi. Padi matok ki macau nak subuh itu. Angkat tu doa sebelum Ramadan. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini nanya senatuju doa. Talinga barakat na bulan Rajab, bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan. Na pada piri ki ulam malabina pung Allah Subhanahu wa taala. Marepin itong kapacara marampi Ramadan. Iya Ramadan ni tanya tu biasa. Tanya tu bulan Sayyidus Syuhur pangulun na sinin na ulangnya Ramadan. Dan Ramadan ini disebut Syahrul Mubarakah, Syahrul Maghfirah. Dan ini kita sudah rasakan sudah malam ke-18. Ini kapan? 2 madisingi. 3 angka kesempatan tak. Nomor 4 angka tepat nalingi pengallah Subhanahu wa taala. Ireking perjalanan tak letuk nanya 2 jam sebelum subuh. Sebelum subuh moto ki mandri subuh. Tasyaharu fa inna syahurun mubarakah. Andri subuh ki nasabak itu andri subuh mak barakat. Namo de namelo mapuasa tahu ubiti moto mandri subuh. Ye berai makun reye bene tahalangangi eta sarumi moto masarangi andre. Pak kubaki je tu ya ibu kasih perlu tu sanjung-sanjungnya perlu. Jadi bapak matu piakon kamu waktu palam-pelampiri ya. Magi je tati minta ku ceramah na pokok itu ceramah itu. Ya. 2 nakan itu ceramah urusan lino urusan akhirat. Silengang ini keadaan tak. Iya tojo kak mana nak topa mitau topa aku salai mitau topa aku tersinggung. Iya jadi tudah topi matuli topi
tapalam puto pututa ya lorato pi matindro. Mana katiaki meta. Pura ki mandre subuh soro-soro ki dena tatindro. Nostalgia ki bercengkerama ki si babe neta anak ta we. Mau pala da ki pelendo anak na da pi mo pi Ramadan. Iye bapak na. Alhamdulillah dia ka pada idi upa. Maka ni aja tukang ja atau tuat ta bapak na angkat tu anak ta yang kata apa ta mak galeri mak culi-culi kebahagiaan tamai wette masigi melo mengaji mak jenne ki kubolata. Ya tu jenne jamaah salat subuh sama hadir palolo dosa. Talolo dosa na pula lima, dosa na tape, dosa na mate, dosa na docile. Sininna itu berkaitan wading no latama dosa. Ilai bisa imana ko tumil wajolo mapapoli sempajang. Urani ro malala siki masuki ke bolata. Sabuas sialeta ko pung Allah Ta'ala. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Okoni lalang warakan nak itu pung Allah Ta'ala. Malalang ilo masigi masandala ya riga mamotoro. Sinin na kasi mak dake ko sandala tatali-tali taro. Mancaji sabimana mo kuyuron pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takai aja biota nak dampangi pung Allah Ta'ala dosata. Takai aja tauta nakai darajat tak pung Allah Ta'ala. Doa nak kotolah masigi Allahumma ja'alni fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fawqa nuran wa an yamini nuran wa an shamili nuran wa tahti nuran wa ja'alni nuran. Ipo talingi cahaya tikku, cahaya ducilikku, cahaya mataku, cahaya yasek nulukku, cahaya sebelah kanan, sebelah kiri, cahaya yawa tapancaji cahaya kak lori menguji di masjid tak. Tama ki masjid ang kadoa ko makanya Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Ipuang tabukarang nga tengah na pakamaseta. Nikmat tak. Jadi tudah sikit mapakarja masigi ki duan rakang. Urep batawe masa majasuna sikit duan rakang. Nanya sempaja sunnah sebelum subuh rakaatani qablal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Iganna na de censagan ni 10 sit di kapang. Duan rakas sempaja sunnah subuhna. Tau matapa yolona sebelum subuh makanjai nalino lololiso. Masa lebih oko yolona pengelata jadi sangi tau matapa tau sogi. Kemudian mas sempaja sikit ona mak bere jama. Ia bere jamae darajat nama tanre. Oko ki masigi mak bere jama topi 27 derajat. Mo tuda mi pakadang okoro mak sikiri tadi sujud tilawah. Itu sunnah juga itu, tapi tidak selamanya malam Jumat. Tuda mi bawa mak zikiri napaki matu mas sempaja don rekan dia tak bicara lino. Mas sempajangi Isra pada lono ko yelengi pahala umroh sempurna. Tatambah lalu singkat si ceramah. Ia ceramah matandri to pengaruna. Wal asri taudena rogi natanrongi pung Allah Ta'ala. Natanrongi pung Allah Ta'ala watue innal insana lafi husrin. Majepusininna taulinoe rogi. Deni pau unrona, deni pau jamana, deni pau yaroni gatau rogi wi. Rogi mana ngitau illa kecuali orang yang beriman. Idi nanya setau saro ki 24 jam dia gaya sarogita. Aga ya roto matapoe sidi wa amilus solihati. Yan ang ka ayat o Al-Quran itu makada amanu ang katotumon rin na wa amilus solihati. Pa iya panang ka ipung Allah Ta'ala amala na tawe po ang katapo na. Ya ko kafir itawe denang ka ipung Allah Ta'ala tapo na. Denang ka dito ga aya makada innal ladzina kafaru wa amilus solihati. Dia pia nang koruntu dia bisa ngidi tu pak. Ito ni tamo ka pang Al-Qur'an ta. Wa tawasaw bil haqqi. Iya tu tamo tapo na poji sang nasihat. Dalil umumna fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir inna dzikra
tanfa'ul mu'minin. Alay sara si paringerang-ngerang, nigi-nigi motannya iya. Pada di enreki ko aparingerangi. Inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Majepuyar nasihat ya sengi aparingerang, adzikra iru telu. Nomor sidi, salat. 2, Al-Quran. 3, zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Aqimus salata li dzikri. Tegakkan olehmu salat itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir inna dzikra tanfaul mu'minin. Alai sara ma peringerange na sebaira peringerange na puji to matepak na Allah Subhanahu wa taala. Ipalesu ni jadi ia tu di okkoki angka tepak tak. Ia tepak pokok. Tatolak manangi decena atutuan na tawe kude gaga pamasena Allah Subhanahu wa taala yang tepak. Siddi. Kemuliaan tak okur munra labirata. Ia tua ramparata agagata umum. Ia tua tutuang yang umum. Tapi ia tepak ia jamaah salat subuh yang sama hadir. De set di nikmat ia de natala umum pun Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha. Hanyalah orang yang diberi petunjuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. 2, okoki onroa kami nama kanja nataru pengelatala makoko masjid. Okoki waktu kami nama kanja nataru pengallahu Subhanahu wa taala yang itu antara subuh dengan waktu pagi. Makanya mari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling khusus adalah nikmat iman wal Islam. Barakat tepa nania mencaji agama Allah Subhanahu wa taala dinul Islam. Sekarang ini Ramadan bukan bulan biasa. Ibadah puasa ini ayat tidak mengatakan ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia. Puasa ini adalah sebuah ibadah yang tidak mudah. Kita bisa bayangkan yang namanya makan dan minum dengan syahwat itu bisa diatasi karena perintah berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang pilihan dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu sekalian. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini diwajibkan atas kamu sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kita. Ada puasa, dulu sudah ada Ramadan. Tapi tidak ada perintah puasa 1 bulan suntuk. Kecuali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kita bertapak dari perintah Allah dan Rasulullah SAW. Sehingga kita bisa melakukan ibadah puasa ini. Ya pak kasibiang ya sengi ma puasa luar biasa karena ujungnya itu la'allakum tattaqun. Maka dia dalam hadis Nabi Muhammad SAW hadits qudsi. As-saumu li yolone ron kama kada. Sininna amalakna anak apuna Adam apunanna. Sibawa amalakna anak apuna Adam wadingi yukuru standarna. Ye berai maka damat beri jamak ki makawe engkau kurana 25 derajat. Koki bola tak cicemi. Angka dalik tak tatiwi lori lalan napuroi pengelah ta'ala. Wadingi malicu-licu matu ganda ikapeturatu. Atau lebih. Illa saum. Kecuali ini puasa. Maka dia pun Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya. As-saumu li wa ana ajzibi. Iru puasa apunaku. Wa ana ajzibi. Ya tomi matu empalai pamalak ni tu ma puasa. Begitu agungnya, begitu mulianya, begitu indahnya, begitu hebatnya yang namanya ibadah puasa. Maka ya rotoma puasa yatruku ta'amu wa syarabuhu wa syahwatuhu min ajli. Nasalaiwi anrewi
na salaiwi inunge, na salaiwi syahwatna, na karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ye puasa we komelo itaw we je de na melo malampu. Wadi je buka, kesempatan ada buka peluang. Bolata, nanre ta yanre, telota iwate, natutama kamarata, macan kilo saliwa de gaga tahu-tahu, yanre dua penne masoni. Napa matu kuasa rai, tuma micu-micu to napa ada to ma puasa. Maka damu te sedeta pa puasa to unna iya pak talima micu-micu, pak moya mako to. Tapi ia puasa jamaah salat subuh yang sama hadir, begitu hebatnya yang dikatakan orang beriman. Pak iya ku ya to matapo emelo tali ya cerama pak maha kajeknya menyawata. Ya sengi nikmat na lino akhirat, idi na jet tu tau ya seruntu ilino akhirat dicetak. Na sebab iya tapo iya we, oko mana miro makatan ni agagay. Oko iro tapo enak baraka dalek na kaside tau. Oko iro tapo enak dampengi pengalah ta'ala dosa-dosa na tau eh. Oko tapo enak yaka darajat na tau eh poleri pengalah ta'ala. Tapo enak sabari wi na janci ki pengalah ta'ala suruga na janci ki. Niya tu ko pengalah ta'ala mak janci jamaah salat subuh yang sama hadir. Dia napa ada janci-janci taulino itu. Ya ko taulino madari na liseri jancina. Ya ko pengalah ta'ala na pometoni maka dah inna wa'dallahi haqqa. Pak tatak kija tayo kumuki Al-Quran itu mala dasar. Pak ya di ustaz te maha kaja rajingnya tu sang ustaz ya. Kong kana ta tapancaji imam ni pak. Ya di ustaz itu terancam ki. Maka dah kamaki nyama par ustaz eh. Dia totali to masalah tu. Ya ustaz yang kata ayak na tu. Engkaya na. Ubacangi. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Surah Shaf ayat 2. Sinin na to matapok na pengalah ta'ala aja empigawi kude misa jamai. Kabura maqtan indallah nagalila da pengalah ta'ala na cecala da pengalah ta'ala macaila da pengalah ta'ala. Dia namuje nagan reca-reca pengalah ta'ala maka kabura maqtan indallah. Allah sangat murka terhadap orang yang pintar bicara tidak tahu kerjakan. Ni kena tujero Pak Ustaz. Ini menyawata Pak. Tatoli miro caramai. Melo kitangi tatangi. Tanya tu dipawi. Deta melo tangi aja na. Kaweng kali ngami jaya tanya tu ya pawi. Dia napa ada kasih iya. Iya to na tojo, ya to na manan na. Mitau to Pak ko tersinggung itawi caramai. Mitau to Pak ko salah ya rutanya ayah ipalatu. Pak, ini jolo ustaz selega saparai matu pastor mundi. Ya daku kang iyo kwaliri naranaka. Napa lay jek kang iyo piranakan wa na'udzubillahi min dzalik ya. Ya tu ko imam ki, kita mo tu na imam maka kanja maka nyamam. Ya ko imam itawe Pak, dia gata macigo-cigo imunri. Masana roko imam ay dia paja ustaz di melo belah. Anu sa ding imami bela tau boni, tau sidrap ka iya. Dia sama di mak rokok ki ha, suju ki ha. Maka da pura pia wassalamualaikum. Mas sumana pi tau dia assalamualaikum ni. Kalau kita ini penceramah, magampang biasa maceramah Pak, mako manan na. Iya tu ceramah zamanna. Olayan ni tu ceramah. Pangkaukan ni tu ceramah. Melo irita. Nanyero jolo, melo pigau iro jolo pacar meh. Apalagi tu ko masalah-salah apa dua ngang rampe, na cecah tahu Pak, na cecah. Kesirikan. Na sebab ya ku sirik itawe, deni terima malakna. Aja tergampang-gampang maka da cek dek mo manumo de to nomor gaga kapa de tite de ceni itu. Tite kefiat ni tu anu tapigau de toga na de je na sandre mapak dua ni na semua pialina de nomor gaga.
Fa anna tau tua tu kolino, tau kafir, tau fasik, tau zalim, tau munafik, tau musyrik, tau matappa. Ia bawat tau itu matappa pas salama atu tua na kolino, ia tarasa kamu tu pak, ia manyama pa pinadita tua na sabaan katappa na lingi pung Allah Ta'ala, ia limewe hukuman narana kana taru pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin wa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijara uiddat lil kafirin. Ia robatu berhala talina sumpete kulino ipasu pasituni matu iro tawek tau kapirero. Ampai podangi jamaah salat subuh yang sama hadir, ini natutau monroki oko peringkat yang terbaik di dunia dan nanti di akhirat kita siap-siap masuk surga. Setiap ada ayat mengatakan amanu wa amilus sholih. Fa ammal ladzina anaro ayat 16. Fa ammal ladzina afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastaun. Pada gatau matappo si bawa tau pasi la yastaun dena pada. Unronna fa ammal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang yang beriman itu dan beramal soleh, bagi mereka jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang pernah dia lakukan di masa hidupnya. Fa ammal ladzina fasaku yawana fa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun naru kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Adapun orang yang fasik, mereka itu dimasukkan, dilemparkan masuk neraka. Setiap kali mereka berenang ke pinggir-pinggirnya, di penjaga pintunya mau keluar, setiap kali mereka datang untuk di pinggirnya, kalau dia dekat di pinggirnya pintunya neraka mau keluar, datang lagi malaikat penjaga neraka, mengambil dia baru dilemparkan lagi ke tengah-tengah, baru dia katakan liyadzuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah azab yang engkau pernah dustakan di masa hidupmu. Mingala ada ayat Pak Kur, tau musyrik, man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahumun nar. Ia tahu aku mapa duai musyriki mingala ada pakai-pakena ye. Termasuk tu apa doang itu kakamata bola-bola yeru indok-indok dui, naga-naga sikui, pak buka-buka dalle, pak timpak-timpak kampilo, androng-androng dui baku-baku, koye baku-baku ku purna na japi-japi sandrewe mega nalap, metali mega wal angolon na naga ya tu pak bahaya tu ya tu. Tajagai tacede-cede iya masjid raya sampai pelatu. Ya apa je tu di menyamanya wata, meki pigau ita pigau ide de to. Aja monya ne ya tanu makada iya rupa ustaz, iya si cece, iya bahaya nih di ustaz teh. Iya di ustaz teh, talina lale na tahu itu. Iya si nasinggung iya rupa ustaz. Engkau memang ya bocok-bocok bulukku. Engkau memang anak malajaku. Unrima pasawa kong kamelo pigau. Unrima pasawa kong kamelo lawi. Cocok niga depaga. Ya kok kedo-kedo ya bocok na logot-gotang maka berarti nakeloran nih. Ali nama to gotak-gotang rusun na bocok na nasawat di negara itu joka pak purani mapangujung kan oto yawa nigi tau musyrik mapa dua ko pengelatala masam pajang maka de iya kana abudu wa iya kana nasta'in na leleto ka kutana leleto ka berhala wirisalo ga kiburu ga mapasawa milau dalle milau assalama patu tolinoe ya na puje tu tolinoe madisitutu de na malasa. Salamat tutu degaga kecil-kecilakan dia na tatumpu aja na dia na abobo matana. Yang ketiga talimega dalik tutuna. Ia nang kana boleh tetal. Ia minilau tu kalau mak berhala. Aling ngak dalik kasih mereka lo ke kampung na tahu dalik assalam-assalam ka patujo ngak jamahku. Mapan regalu maku manato ye tabe milo dampang ngak yo pau-pau ya gagewe ye. Pak mancajiti ka wajib aku idi mani. Ya ku ya tacat muka dia na mariga tacat caka tapuji muka tu matu. Mau pik kuat dia tercaca ka usmangi mu bi ka tatakah tu loh.
Iya mi ko pung Allah Ta'ala si ba nabi tatacaca, tatajang ina caca to ki pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya ko nabi tatacaca, na caca to ni pung Allah Ta'ala, di nagagaada karta tuo, idi na tau macilaka ki turilino, labi-labi pamatu acilaka ta ko sirumundin pung Allah Ta'ala, pa iya milo ilowie, wa nuwa akhirat. Imoje makokoy lino na to tu pung Allah Ta'ala yunri. Ampai tu na cacala da pung nabita na cacala da pung Allah Ta'ala na caca, nareko ang kataw makipuas sa liwan na pung Allah Ta'ala. Aga man kalabihan na yaro anu munre patadang ikay kinam. Maga ni Pa Usman lato ni. 5 menit. Ya. Ya ko tamu ki tulo kampun na tawe aja tatia yatoro. Ya ko makade te nono. Tono na. Aya sa tau pole. Aja lalo kalau ki bertamu ke bulan temnya ki mga turung mi ki mater-teru tama da purang tanpa sa isi aja. Tamu mi sana ya. Sampai talima pasawa ka aku tuan rumah. Ya. Bapak Haji Caka, Bapak Pak Usman, jamaah. Ya. Dia baca cara mai Pak mana kerja wati mesti jala ada mesiang. Ya. Suku-suku na kue cicat tepat to malai tama lipat tama ya. Cina-cina to kayak kedok maksuku ya roh. Meka sambung ya roh cara maku mata dia yolo. Napa matu mundre lau tutu ni pasuku ni. Jadi aja na tasalewangat tuo. Maka dia pun Allah Subhanahu wa ta'ala kalinga ya no kasi. Na janji gitu sinin tangkalinga ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kata makada tahtihal anharu zalikal fawzul kabir. Titami aya yan ang kaaya makada amanu pasti decen na tau decelino yari ga deceng akhirat. Man amila solihan min zakarin aw unsa fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyiban wala najziyannahum ajrum bi ahsani ma kanu ya'mal. Nigi tau makun ray togi uroni togi pigau deceng amala soleh nang kamu tapwa na taling katapwa ya macho Pak ya ko diga tapwa na tau itu majama kada dega bunturuna. Maka daking kaya nangka tang kalingo becangi inna syarra dawabi indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Sininna anu na panceje pung Allah Ta'ala syarra dawabi okolebo na lino ye anu kami na majae na pancaji pung Allah Ta'ala dawabi ye naritu olok-kolok makiariawa bansana puarange bansana cicae bansana alatie indallahi ang kamo payawana yaro niga tau kapire magi na nakapire layu minun de na matappo ko pung Allah Subhanahu wa ta'ala yeje tappo pa poko namo ang katawriolo tuo sogi pampang yasangi korun ang kataw acaryolo yasang haman ang kataw acaryolo ang penguasa ang kataw pemerintah riolo yasa Fir'aun di mana gaga di cinok ko yolo pung Allah Subhanahu wa ta'ala ya tau setiap iro angka penafsir angka kita tafsir dibaca maka damanang Qarun laknatullah, Haman laknatullah, Fir'aun laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia coba pada upa ini Pak. Angkalinga si dalilna. Man amila salihan min zakarin au unsa fahuwa mu'min. Fa ulaika yadkhulunal jannata wala yudlamuna nakira. Angka to makada wala yudlamuna syai'a. Ningini kak dua mituk kolino orani misiba makun rai. Man amila solihan min sakarin au unsa. Engkam mana sahabat tak kawat teruntuk de nama nasa. Ini gage ko Al-Quran itaroki itu. Sakar unsa laki-laki perempuan. Fahuwa mu'min ada imannya. Fa ulaika yadkhulul jannah. Mereka itu akan dimasukkan dalam surga khalidina fiha, kekal selama-lamanya, tidak dianiaya sedikit pun, tidak dikurangi sedikit pahalanya di masa hidupnya. Ramadan, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Niki to mapuasa bulan ulama labina pengelatan sebab tapwa. Dan nuwa pahala di pengelat ta'ala ya dampengi dosana mapura lalu. Mangkoma Ramadana ni gato patojo sempaja wani tarawih sempajam penni na sabak tepa wahtisaban at dan nuang pahala lo di pengelat ta'ala
ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nanya di Pak, kita dia cerita. Apa dia mau ki Usman? Pak 5 man ne una. Kena ni. 2 pi. Ya ci di man. Iya di Pak, angka bolata, angka galutta, bolata lengkap, matingka, pure palapungi, meki mandri kurilala macam ni macuk ke mapala macak ke angka manang ilalang, kemudian angka nata, angka potang, angka beneta, angka manituta, oto yawa bolata, angka motorota, angka tokota, malok darata, malok galutta, angka nata, angka manituta, angka manuta, angka manilata, angka burung waleta, to matapa topi, melo topi patam suruga. Kurang ngaga pi pungalata ala kumakuan ni roka adata. Santai ni tuo, tenan ni tuo, aja na jeta masusah. Tata aja manibawang, aja latan na jempuki malakala mau, ni tiki loki burue. Nadapi ni watuna, insyaallah, pagang kani, tabi ang katambah cik dek. Ang pesantren penghafal Quran nalinga amplo na pituratu, pura to niya lo bagi-bagi. Pura niwala, pura niwale bineku, ya ro anakku 10 dia pura to niwaleng. Ang kaptome lo walingi sekitar 30 kapang. Ya 20 koroni 20 ko kumakun rey harga yan duling kapatapulo tali di 20 roni talati 20 makun rey dito na siya de tatung ke aja mo ta maselang. Masumbangi idi punna. Sia-sia kita liserangi ia palison na matu Pak Usman cek de idi tabi Pak Usman idi cek de pasipulungi. Pak kepala Quran okotan dito dong putri tatim pilih keng warampara tacek de okoro 10 sabu 20 sabu tanya idi mengaji nang kalolongan apalan pahala Quran tadolongan. Insyaallah terima kasih banyak kesempatan yang terbaik panitia masjid, panitia pembungan masjid, jamaah salat subuh silodongangi suruga capana. Iya to puasa tangkalingi terakhir sekali. Ar-Rayyan pacapurannya. Angka tengah na suruga yasang Ar-Rayyan. Ar-Rayyan tengah na tau purema puasa. Dalam hadis itu ia ro tengah matu gora. Maka da aina soimun. Aina soimun. Aina soimun. Kegamanang ia ro tau purema puasa. Ma puasa Ramadan, ma puasa sunnah, puasa putih-putih. Tama kong kelala mutame. Tabi Pak, ye atap Pak kicek dia ko hadis Nabi ta ye. Pak ye ko dia tamatap puasa munri mana sa bawa ma tumana na manana ye. Miki tu patama suruga manasaning katamata. Manasaning katamata sadia kurmati ngomatu. Ya, insyaallah. Kutama ki bolata aja lalu talupay makada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.